Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi daka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Daka jingkit kli ikipat ba jong konstituensi halor ka jing baki ya kendo namar ka jing hangdam ya kari India barok kawai ki arwet kinong mikmat jong ka rampra jerngam konstituensi. Ki ba kentop yo MLA ba Kimfa S Marbanyang ba OMDC ba bajok pingrop hai kini kiniat sngi kila penpoy yo khaw kumba 8,000 borni si kipat ba jong konstituensi. Kini ki arngot kinong mikmat jong ka rampra jerngam konstituensi kila sedang bansam yo unik khaw syaki lai pu art ligisnong ki badan cikitan kaput bat ka jila Asam. Kiba kentop ikatan atihabari ban aradonga hakaba kilala man penpoi hado arspa khatsau berni ukhaw hadin kani nakaliang jo MDC Rampra jerngam uba bajok pingro hakan riu trek royong ulah yar hi daladi nakabentaban penpoi hado praspa berni ukhaw syakatan ri mulyang kaba kentop nado kasnong ribyang terter hado lampi kat bana kaliang jong UMLA pan uba Kimfa S Marbanyang hakani higejuk sngi ulahir syakatan maulang su bat charam brai nakabentaban sam yukhaw sispa sanphoberni nakabentagatan maulang su bat henrius pa sanphoberni nakabentagatan rambrai kini ki arngot kinong mikmat kila yuthu ru ba kumba kalong haduk menta kila ban sam yukhaw syabaro katan rambrai jerngam bat kabasa menta kalong satang sigitan malangkona bat kersyai ya kabakin sesam no hakini kindiat sngi ki banwan peningkong kalong konstituensi Ramrai jerngam kalong kebayar bah te kijat benriu kia bon kijat benriu nadu basdang kasdang nadu mau pandur ke kut syari syamalang kona ka konstituensi Ramrai jerngam assembly konstituensi te kejing sam jungi hangni pok konstituensi kala sedang hi nadu kini kniat sngi but ngila ayo ban penpoi syakit heki border area kumba laipo arteli kishnong la ayo ban sam shtu kumba arspa khat sabar ni kau ba sanpo kilo shipakan haba mentang marau ngidang sia yo ban sedang katu kawi kalot akabang yo ban sam gitu ki laipo arteli kishnong te border area te ngi kham suk namar ba hang the kniat marba barok ki jat benriu garu hang tu ki bon ki bayalong ya katu kan yam baptis kniat ki badan ki kan yam te ke ga bang ale baru amali ngi ya pen bet lang bat usodar shnong bat ki nyam hang tu ba per ki shnong bat kin ya pet kin ya jit himaki ya se marbau kaduna apla ka jing ya khaw jungi lekin la ban ai ya kitu khamtam ki bala kerdu pelat ki bam dan shoot tangkap pisah bantit yo khaw ru kila ban aishwai kitu dan bok bengi yo biang hakane ka jing ya kerdu khaw ngi yo biang menta kumba traspa paket kane ka kali menta kawan ra ikiba arsan kilo ya kane pat ka jing thumu jong nga bodu amali ka long bet ba ya kane barok kane ka lot kan rung no ya kane ka than nonglang bat kane ka than lang pi area bat kumju ru ka ne ka riwyang hang ne ru ka hap ka konstituensi MDC jongi te hang ni ru nya pet kat no punya la banya sam hang banya yo banya no senyang ha kini kisnong ki ha konstituensi jongi awai ka jinglong jongi kalong ba tu sngi ka tu ka truk ka bopoi kala poi kham jan miet te driver ru uban tang bat u handyman marwai te kalong ka ba ba yo u ba unya lut ya kamar bat banyak ya kali kadenti ka bajingai te nga suthu ba hakum kanya kapor ba lockdown te ngimyo iki kuliru ba ngimyo katu ka area bangi anlut ru kalong ka jaka klau te ngimyo pajba ni ngimyo brio ban anlut te mbansi dan bok ba ngadang yo e kamnak ka bokoi ka bakya ba dang yala hi banya ra katu ka ne banya yarap lem yaki to ki driver ba handyman yang katu ka truck marba POI haki la thai ko bor siam madon buram la bain pelat ya katu paulang hanrei ka lockdown ka lajan kut kata ka pisar ka parung re apa ka account ke jongi ke bangi la ban ya thiet shushu gini khaw te ngasukun tu ya kiru bakin le no kham kloi